Sibe isimo social media kugxekwa umculi ukuthi akayanga emngcwabeni kaDubula. Njengoba-ke uDubula esanda kushona, bekulindeleke ukuthi cha omunye wabaculi ehambe emngcwabeni wakhe njengoba bekade ejwayele ukumkhulumela ey'nkundleni zokuxhumana, okuyigciwane elisha. Bese kuza komunye ukuthi cha bafethu uma ukuthi-ke imina onganaki, ngicela ningibonise ividiyo yakhe-ke uMthandeni esemngcwabeni kaDubula. Kodwa-ke ukube bekuwukhuzani ngabe senigxume nahlala nasho lokhuyana nalokhuyana ngengane ngabe nayizondana ngaphandle umosha isikhathi sakho mntwana sekhaya. Ngiyazi ukuthi kade waligcina leli lizwe elimnandi, uyafisa ngathi ungalokhu ulizwa nje. Kodwa-ke ake sibambe nayo ividiyo yale nsizwa egxeka uMthandeni. Hhayi, angizwa kahle. Hhayi, aningithekele yona ividiyo uMthandeni esemngcwabeni kamfowethu lo odlule emhlabeni uDubula. Aningithekele ividiyo yaMthandeni lapha. I'm sure iTiktokers ebelile lapha kubhuti lo umalume lokuthiwa uBongani lo ka-81. Ngicabanga uyena, uyena ebeye lapha. U-Ali andibonanga isithombe, bengeke bangamshuthi bebelapha, bengeke bangamshuthi isithombe noMthandeni, bengeke sayibona ividiyo belapha. Noba ndimi ongayibonanga, nizoyibona into yokulwela abantu abanganakhena nabanandaba nabanisebenzisa ngoba nawo lithi mangabe senivelele izinkingi bangasangena ndawo. Uyile ubobo lo ukubonayo uthi right, ubuzozi baba ukhuzani ngabe social media yonke iyashisa ithi bhe umgodi uNomona umlandeli wakho omkhulu kanje angangayi esingcwabeni sakhe emazi ukuthi ngumuntu obemsupportanga. Uyakhula uthulekile ngithandela kaka lapho udlela iHennis noma ho. Siyekani ukulwela abantu abanandaba nathi abanendaba nathi mengabe sisilwa, mengabe sesingalwi sesivele izinkinga abanakhe nathi. Phumani kontwe. Kodwa uzoze ubaba ukhuzani ngempela ngabe social media yonke ithuka lo wasemandaba ngoba futhi anifuni yangani wamfazi. Hayi akusenani bafethu, kodwa ndiyayicela ividiyo ninikhombise bafethu mangabe ndiyasala ninithekele ngani zakwethu. I'm sure umuntu ebeye lapha uBongani osiqiniseka akazi nibona ividiyo ebeyeko. Hayini, I'm sure umuntu ebeyile uMalibu uBongani kuphela ngoba ndikhonzile iround isibonelo esihle futhi kuthina ngento ezenza empilweni. Okunye nokunye nginandaba nakwinto zabaculi but kodwa izinto ezenzayo empilweni uMalibu uBongani uyisibonelo esihle. Akathuki uMalibu right, uhleze ekhuluma kahle esemotweni. Uright nje uthanda ukudansa irazo kodwa manje support iChiefs ayingeke.